Mesos. Došla je Mesos, Iglica. Mesos, Iglica. Kud ideš, ali? Može lagano da počne? S te strane. Razgovoru u jednoj vinariji kada su mi ispričali vaši kolege, neki tu nema tu priču. Negdje 2000. godina je neki dokoni birokrat u Zagrebu vjerojatno odlučio da se međimurska vina koja su se radila i prodavala pod nazivom Šibon više tako ne smije zvati, jer postoji hrvatski naziv za to Moslavac. I to je napravilo prve probleme u prodaji vina Međimurcima i tu kreće lagano ta priča kako ćemo dalje sa tim nazivom Pušipel. Ako neko nam može preciznije samo reći, bilo bi dobro da se tako i prenese odakle točno taj, bilo valjda Pošipel je bila nekakva prva inačica ili Pušipel. Dajte. Znači 1852. 53. se prvi put spominje u našim novinama gdje jedan svećenik prodaje svoj vinograd i tam navodi sorte koje su zastupljene v tom vinogradu. Sve prije kada je bilo naziv crno i bijelo vino. Znači nema zapisa prije da bi bilo sorta rajinskih graševina, ne znam, Šipon ili Moslavac ili već kako ga nazivamo. Znači prvi put zapis postoji da je to bilo tako. U boce i zatim što je bila sekundarna fermentacija i mi onda ne idemo degužirati cijelu seriju, nego degužiramo nekoliko boksa i tako da sad odležava već 4 godine na kvascima. Naziv je dobio zove se Zlatni zvir. Zvir je izvor Međimurju. Hoće neko komentirati ovo vino? Može lagano da počne? S te strane. Pušipela i dosta autentičan, reprezentativan, kroz njega možemo vidjeti gotovo sve ono o čemu smo pričali, šta krasi ovu sortu i na kraju konca šta je potrebno da bi ušlo vino u tu bocu i prodavalo se po tim brendom. Vinjon koji je trenutno na održavanju godinu. 22. Šta je s okusom? Sve je ovdje napravljeno smjerom. Okus je jako fin, ja bih rekao opet široko grabi, ali osjetit ćete jednu putrastu, maslačnu notu, koja nije posljedica ove bačve u kojoj je vino odležavalo, premda ponekad zna biti to refleks bačve, nego posljedica malo laktične fermentacije. Ja sam pitao vinara, ja sam to osjetio. Dakle, kada se gruba jabučna kiselina pretvori u finu mliječnu, to je proces jedan malo laktične fermentacije, koji daje vinu još jednu dodatnu, ja bih rekao, dubinu, slast, prvenstveno slast,
a to je kod bijelih vina vrlo rijetka pojava i dobro je došla samo kod onih vina koji imaju izražene kiseline. Jer šta se događa s tim kiselinama? One nominalno ostaju iste, ali je percepcija potpuno drugačija, jer ta jabučna djeluje grublja i u ustima je puno izraženija, a mliječnija je podatnija, finija i dakle, premda bi to na nekoj kemijskoj analizi opet pokazivalo isto, percepcija je potpuno drugačija. Ovo vino ne djeluje ni malo tupo i dalje je svježe, zato što su te kiseline vrlo visoke. Pa u tom smislu treba ga promatrati i mislim da je dugovječno. Ja bi ga jako volio vidjeti za godinu, dvije, za 3. Znači sad smo na Sauvignon, jel? Da. Samo da svi dobro čuši film. Inače, dok vam se toči, ovdje naprave 3 berbe. Pa u roku vrlo kratko. Ma nije. U roku 20 dana. Tako. U ovim toplim krajevima to se razvlači na preko mjesec dana, na 6 tjedana. I to, a najgore je šta taj prvi, beru toliko zeleni, da tehnološki nezrelo grožđe, da nikada to ne može, i stalno imaš taj zeleni tanin, nekakav oporu nodu zelenu, koja se ne može iskvanjiti. Zato treba umjetno brati zelena nota, jedan dio, srednja nota, 3/4 zrela nota, stvar vinarije koja idemo. Lisali, jedna u nizu od naših sorata, dakle, koje proizvodimo na našem imanju. Najčešće u ovakvoj verziji, dakle, poluslatko, 25 grama ostatak šećera. Da, poluslatko, 25 grama ostatak šećera. Znači, kiseline su negdje 5,5 grama, 12 alkohola. Znači, svježe, pitko, u principu pitko. Može se kupiti, ali dakle, i ta kiselina i ostatak šećera koji u principu daju pitkost i definitivno jedna od najprodavanijih trenutno u Sauvignon, znači sorata naša kuće. Čisti južni položaj, Trnovčak, na nekakvih 260 nadmorske, znači konstantno cijeli dan pod suncem. Ovo je berba 20, to nisam spomenula, znači 2020, a 2021, dakle jedna kasna berba na kojoj smo postigli 103 eksla. U biti, znači, dostavljena fermentacija na ovom mlađem i 14 stavka. U zanatskom smislu jako visoka razina educiranih vinara, znade se kako se rade vina, pazi se na detalje, pazi se na finesu i onda to rezultira ovakvim draguljima. Znači, besprijekorno čisto na nosu, što je kod takvih kasnih berbi problem, jer se sa tim bodicama koje su često zaražene botricisom donese i ponekad gnjila i problem vrlo brzo nastane sa tim hlapljivim kiselinama. Međutim, ovo je fantastično posloženo. Čist miris, zrelo, bijelo i žuto voće, marelica, breskva, fantastično. Dragi novinari, predstavnici Sedme sile, ja vas molim da napišete sve što ste zapamtili, da se malo digne prašina i oko Urbanova i oko ovih vina koje smo kušali, onda ne treba secirati do detalja. Svako vino koje ste imali priliku kušati, koje ste dobili u čašu, nego možda bolje pisati o nekakvom ukupnom širem dojmu. Pa s time bi ja završio, ako ima neko još nešto za... Evo, ja bi se nadovezao na Tomine riječi. Sve drži kako
ste rekli. I vidimo se sutra u Štrigovi. Kušajte 170-180 različitih etiketa i vodite se sa Tominim riječima, tako da evo, ukratko. Ajde, hvala. Ti amateri, brate. Nemoj me Alma zajebavati dok ne pravimo ovo, čekaj. Imamo sliku s ovim, jebeno.